Vhathu vho vhaisiwaho vha vhaisa vhaṅwe. Ndi vhone vho masithesele kha u vhaisa. Ndi hezwiḽani zwine hapfi na background ya muthu uri o aluwa vhabebi vhawe vha tshi ita mini. Hezwo zwithu zwi nga developer uri uyo muthu a vhe nga heneyo nḓila. Zwino na vhathu vho vhaisiwaho nga dzi partner dzavho vha dangerous nga maanḓa. Muthu u a fanela u ya khavho with caution because vhathu vho vhaisiwaho vha vhaisa vhaṅwe. Unless if na swika na wana hoyo muthu ono fhola, ono healer. Ende u fhola no healer ha muthu vhaṅwe vha healer nga ḓuvha ḽithihi, vhaṅwe zwi vha dzhiela miṅwaha, vhaṅwe a vha healer. But as long as muthu a tshe o vhaisiwa nga we a mu vhaisa u vha a khombo kha uri u a vhaisa vhaṅwe. Hurt people hurt others. Athiri vhaṅwe zwa tou vha damage forever. Hoyo muthu a si tsha dovha a luga ngori o vhuya a vhaisiwa nga mukene we a vha a tshi mu funa nga maanḓa tshifhingani tsho fhiraho. Mukene a ya mu vhaisa. Zwino zwine zwa tou vhavha ndi zwa uri musi zwenezwi muthu a tshi khou lila a tshi khou lilela muthu uri muthu o mbaisa, therefore a thi tshena ndavha ndi ḓo vhaisa muṅwe na muṅwe. Houḽani o ni vhaisaho u busy na vhutshilo hawe, o settle down, u busy u khou lugisa vhutshilo hawe. Ino ni tshe no vhilinganyiwa nga situation yo bvelelaho kale kale. Una maambele avho forgive and forget. Forgetting zwithu zwine zwa vhori a zwavhuḓi ndi zwa ndeme nga maanḓa vhutshiloni. Huna zwine na fanela zwi hangwa na madzina a vhathu ane na fanela a hangwa lune na musi a tshi ambiwa arali ha ḓa muthu ono pfhi Livhuwani no vhuya na vhaisiwa nga Livhuwani, hu tshi ḓa muṅwe Livhuwani a ni humbula uri hei habe uno ḽa Livhuwani wo vhuya a mbaisa nga 1961. Ndi uri na zwivhalela na ri nga 1942 ho vha na muṅwe Dakalo we a mbaisa nga maanḓa. Na musi ndi 2024 ino ni kha ḓivha ni tshi khou humbula zwithu zwo iteaho lini nga 1991. Forget about those things. A zwi ni thusi nga tshithu. Lusani nga nḓila dzoṱhe uri ni hangwe. Meditate. Ndi uri shandukisani kuhumbulele kwanu kuvhe kuswa. Reprogrammeni. Pangani zwithu zwiswa muhumbuloni wanu. Pangani meaning ntswa kha vhutshilo hanu. Ni songo tenda zwithu zwa itea kha vhutshilo hanu ṅwaha wo fhiraho zwi tshi determine zwithu zwine na khou fanela u zwi ita this year. Unless if it was a learning curve ndi fhethu hune ani ngo tsha fanela u dzhena. But when it comes to relationship vhathu vha mudzimu, you will never know uri muthu u khou mina izwo zwine a khou zwi amba na. Zwino ni funa u siela mbilu vhudenga musi ni tshi dzhena. Ni songo dzhena ni ime muṋangoni. Ni ime muṋangoni ni zwi vhee kha probation. But ni ite zwoṱhe zwine zwa fanela u itiwa. Ni ime muṋangoni ni lavhelese uri izwi ndo ima hafha muṋangoni afha kho muthu hu khou dzhena nnyi, hu khou bva nnyi, hu khou bva mini, hu khou dzhena mini. Ndi dzi behavior dzifhio zwine dza vha hone hafha nḓuni heyi ine nda khou nyaga u dzhena khayo. Ngauri nṋe ndi tenda ḽeḽiya ḽithihi ḽa uri lufuno musi hu tshi pfhi vhathu vhavhili vho funana, now they are married, vho fulufhedzisana, they are going to stay together. Ndi tenda uri ho muṋango hu tshi dzheniwa a hu ngo tsha tea u dovha ha viwa. Ndi tenda kha zwo uri a hu ngo tsha dovha ha viwa, ha tou vhuya tou huniwa muṋango a hu ngo tsha dovha ha fanela u ṱoḓiwa key uri gai. Ndi mafhungo a uri hu huniwe. Zwino ngori situation i serious ngo ralo u avoida u ṱola ani khou dzhena fhethu ni wounded, fhethu ne na ḓo bva ni wounded. Ndi ya ima muṋangoni nda zwi vhea kha probation nda tou sedza uri maitele ndi ane nṋe nda ḓo tshila nao na kana hayi.
Ah.